parlok kane kadai ka poetry langkot syapang ka sunam kerteng basngau tenat menta kala paunam hari India borok kawai yaka kipur khana ba nado indoor syado Meghalaya kawan penyap yala utengah lemda kane kacengcia basngau syirkai ka kerteng jongka kamnom paunam ai yari kasi be jongi pambut banwan penthok bria hanre ka hok kayang ublei ailat satya bapli ulok tipat bena ai bakalok hapok mesem jongka ka don jengmut basngau syirkai ka projek plan jongka kala urlong syariat uwei sudong kala lejbret yulok lajong uraca bapli ha kacingsyania ialah kalok baing syadu sora Meghalaya kiwan ban peleo jenging hapok mesem lajong don jemut ai hanre kalok ban kaplan basngau syirkai hapok sosial media sonam kipen bena syadu nong kendong ru kelak tiplut mentah te tangkanehi kublei shibun